kita ki gang, lene kita ki mafia, ki badon chalendet, ki jingyap kini ki briu ki bati deu yong tu, ki bajia ha kini ki sngi ha kini ki jela, me kalia ke jungi. कुछ माफिया इलीगल कोल मैन चलाते हुए आम लोगों को, इनोसेंट लोगों को काम कराता है, उसमें ये एक्सीडेंट्स होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेघालय को छोड़कर इलीगल माइनिंग अब नहीं होती। Hoi perlokumba pihok snyo, une menteri kari India, uong ba shibun sin ngithok dakachiti shaki sorkar jela, Henry, wadla ketaru dangdon, kita ki mafia lene kita ki gang, ki balek bian ya udeu yong. Ban pentre ya ki briu ki balui lui, hadu banda shim, ya ke jing im ka bakordor, jong kini ki nong tre, hak kini ki deu yong. इलीगल कोल मैन रोकने के लिए बार बार चिट्ठी लिखते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, फिर भी अलग अलग जगह कुछ माफिया इलीगल कोल मैन चलाते हुए आम लोगों को, इनोसेंट लोगों को काम कराता है, उसमें ये एक्सीडेंट्स होता है। बिल्कुल हम मेघालय सरकार से रिपोर्ट मांगा है, हम चिट्ठी लिखने के बाद भी ऐसी इलीगल जगह जगह हो रही है, उसको रोकना चाहिए। Te perlok hang ne kumbang iyo snyo ba une menteri kari India uong ba wat langi thok dakashiti bon senru Henry dangdon kita ki mafia lane kita gigang ki balek bian yau deu yong hakani ke jela Meghalaya ke jungi. Te to perlok komen mano tharai kita ki mafia lane kita gigang ki balek bian yau tau deu yong hapok kani ke jela Meghalaya ke jungi. Hadu banda saksim ya ke jing im ka bakordor jo ki dikibriu ki pati deu yong. Penpau haki comment box ki jongpi. Tetarai perlok takat nehi ngine sempat hak next video ku blai sibon.